大家平安，了解vai tu chua ka teman-teman, nama ka tinana sulivat. Saka tu chua ka teman-teman, norita sopi na kai no sumas imazai tua tau chikere ni matai, imazai tua dosa puru katu tiro sulatan, imazai tua itakayam apatu dosa puru katu sepatya sulatan, imazai tua dosa puru katu aro karan. 马太福音23章1节到24章的28节。Tua zwa ibu di Yesu tua nama upu-upu cau-cau. Katua zwa sara-sara deni maju. Amaya tucu azwa papu susuan tua kakudan. Katua barisaya cau-cau namaya. Temosia temuruturu tua pineneta kakudan. Manasika asini pada zakat tanumun nya maju penulat iraingu sanu pasusui lakwa maya patswar toa sikudan nya maju ayatoa tia maju tumuruturu lakwa inika pasususu au ayulum nya maju sadirung kinatsu sa pakatsuan toa ari-ari lakwa kumali ta pusaradi tu ita satsuluduan ini ka pukawi au sikudan nga nyamaju savida uri isi papasum tua ari-ari sa asa-asai ya zwa papizonan tua vinsikan tua sisiu sa radu-radu ya pakadaving no kava tengara ya emiradi talu toa tarat mapaalayan iradan no itua ginaringulan itua kakadihayan uta no i kakaupuan tengara ya paalaalain sa kiaiviwani lapi sinsi ayai no ari-ari lakwa timung ini kan nangwa no sinsi ayamuna semamparavas ayatwa masjidil sakamaya anu sinsi timung mara wuti-wuti kemuna mapolat nakuya uta lemakama semamparavas tua ikat sawana cau-cau ayatwa masjidil sakamaya anu kama mavana zwa itari vavau ini kanangwa ruturu-turu ayai mun ayatwa masjidil sakamaya ruturu-turu tanumun amavana kirisitu ana mapaala ya cau-cau tanumun nangwa kisang sasekaulan tanumun au ati mga nami vavavan ki palitekuin anga au ana mi tetekuan ki palivavavi nanga ayanga muna mingwangwaan pasususuan tua kakudan katimu parisaya cau-cau uri serapai munaravas ayatuanu eleven paling sisa tua pinalavakan no sumasi tari vavau mutsun tua ari-ari timun ini kamuna semazwa au ini kanu pukawi pasazwa uta azwa uri semazwa ari-ari ai yang amuna nami nangwangwaan papususuan tua kakudan itimuna parisaya cau-cau uri serapai muna ravas ayatuanu savutain marapa kinitoyan vavayawayan pinatsayan no atsekel sano inirinuri ya armadru nami nangwangwaan sakamaya pai manasika kimuna si penetanga tua takudara tabung ai yang amuna na minangwangwaan papususuan tua kakudan katimuna parisaya cau-cau uri serapai muna ravat peneringul-ringul mun tua lavek tua kadunangan masa mavananu pakisusu tua no turu tua masjidil au no kisusuanga pate
na kuyain anan tanumu. Saka uri tasarapa yanan tanumu na tavung ni maju i serem. Ai angamu na mavusa aro tiatiak uri serapaimu na rawat no patikai ati mga tua uma no atsuma sa kietses. Ini ka masusu lakwa no patikai tua zauta uma no atsuma sa ki na kuya no ini ka pasusuan ayayamu na temuru. Timun manguru saka mavusa atsau-tsau. Aki taparawatsa naki aki taparawatsa zwa uma no atsemas. Na pape parawatsa to aki. Au mayatutsu uta anu turu. No patikai yati mga to zwa papatavangan to atsemas aki etses. Ini ka masusu lakwa no patikai to azwa sini pagau-gau anu mga ai vavau toa papatavangan aki etses. Ini ka nangwa no ini ka pasusuan ayayamun. Timuna mavutsa atsau-tsau aku mana nema taparavas manu mavana sini pagau-gau nemanga aki manu mavana zwa papatavangan na paravas tua zwa sini pagau-gau manasika no patikai tua papatavangan na timanga aki etses na ki etses sanga i te ayau tua papatavangan katua zwa pinivavan kana nemane manga uta. Au no patikai tua uma no atsema sa ti manga aki etses. Na ki etses sanga i te ayau tua uma no atsemas katua zwa i zwa atsemas uta. No patikai ati manga tua i te rivavau aki etses. Na ki etses sanga i te ayau tua irajan no atsemas katua zwa na amirad i zwa atsemas uta. Aiyangamun na aminangwangwaan pasusususuan tua kakudan itimu na parisaya tsau-tsau uri serapaimu na ravas kumadi ya zwa sipusarurun marka latseng hukaka husingin sauniau no sipagau-gau tua tsemas tu tapuru katu pangala ita lakwa ini ka no pasusuan na zwa sinamparawa sa ito pineneta kakudan mavana papamamau pineneta penulat katwa penauridan aichu nangwa nono pasusuan lakwa azwa azuma turu nakuya no ini ka no pasusuan uta. Timu mavutsa rutiatia ka vavenget noa sarai semurap kemasitwa tatekuran lakwa rakuda no limauing. Aiyangamun namingwangwaan papususuan tua kakudan ki timu na parisaya tsau-tsau uri serapai mu na ravas ayatuano senavana i vavavan tua kisi katua usara nakwa ai tarad na mapelu tua rumiran katua remain tua no varong na kuya-kuya tisum mavutsa parisaya tsau-tsau sangasan semenau ai tara dito kisi au ki machinki anga uta ai vavavan ai hangamun ana mingwangwaan papusususuan tua kakudan ka timu na parisaya tsau-tsau
uri serapai mun rawat ayatwa nakiparu ruvang mun pina dirau piningki papa nangwangwa ai wawawan lakwa ai tarat nama pedu tua si ural nua nama sai katwa anasema vaara nanma ne manga namaya mun uta no patsuna ari-ari i wawawan nangwa muna sau lakwa ai tua nu varong nama perlu tua minangwangwaan katwa pasariu ai yang amun ana mi ngwangwangwaan pasususuan tua kakudan kitimu na parisaya sau uri serapai muna rawat ayatwa na lengwaan na ruvang nua marka rupa kelang sano pakirarang tua pina vuserakan pinu visikan acilai kaki pa enetan tua nangwangwa sau sano ivu maya tutsu nukana mena valalutanan nya sebalitan tua zwa karena ini kamena anaki saselang daya maju na amci tua marka rupa kelakelan tua varung no cemas ayamun namaya tutsu muna kipas kelakelang ki maju tu tebri-bri lemu nuazwa na amci tua rupa kelakelang tua varung no cemas atsuvungu angata azwa nakuya kinudan no sebalitan timuna atuvi ala kenua sipatsaya atuvi kemudasuna liau tua patavung kemudasuna ragau tua patavung i serem pai kirandau semkau laken apa satanumung tua marka rupa kelakelang tua varung nua cemas katwa puvaru-varung sau katwa papususuan tua kakudan pai kino echia zuma kino sipa yujika azuma uta kino pasari uki kakadihayan kino raingi paserapai kemasimaza tua sa inalan patiazwa itua inalan manasika patavung tua insian ikacawan tua nangwangwa sau timun uri kivartan kemasi tua zwa pinacayan tua nangwangwa sau ati yapo pati tozwa ala kati barakai ati jakirea anu inicia busikadan tua uma nua cemas katwa papatyabangan kanu kuno aiwa wa penasetan aichua pasariwa nga penolat mavana situtswana tsawtsawa uri kivartan Yerusalem ayang asun na amsichi sun tua marka rupa kelakelang ruichi sun uta asma acilai tua marka singkaulan pasatianusuna tsawtsaw na kiringringau angakena salingatu umupu tua suwalak paro kinanga no kuka umupu tua halaka pasate daraj tua valangan ni maju lakwa ini kamuna pukawi pai patsunu anu wuma anamasan sinivori sanga saka na 50 pai ku aiwa
Akemasi tutu ini kamu na uri patsuna nga tanwaka na pate ivu muntu ula kini senayan no semasa warung no za na kita wari to semasa mantir cau ayat di Yesu pai sasau di Yesu itu umat no semasa ka uri vai mano sema daya maju azwa sara-sara sa tulukan di maju tua marka kina sensengan tua umat no semas teverai ni Yesu ui patsunu sa kina sensen ta umat penolat kuno iwa wa pena setan nekano uri na makaya maya nuka ita sini upu acilai uri sunuen penolat aya ka na mira jeti Yesu i gado i pukanalan semataya maju akisaka wajwa sara-sara sa ivui pai pasamaravi yaman aki uri nungida aki izwa marka namaya tutsu no uri manci jesun saka uri majalun azwa bili-bililan na adau to situtsuan ikatsawan akianema uri sini sang alai sini pukelang ayain teverai ni Yesu amaya tutsu kipaporingavu ula ini kamu na pinaseka para kenua ti manga ayatwa uri kipapungadan tua ku ngadan turovo sa pances ivivu jaken mana kirisitu kiaya sa paseka para-parak tua turovo cau-cau au uri remantamu tu patara mausi-ici ya dedet katwa i saja lakwa kipaporingavu maya sa markut ayatwa aichu anamaya tutsu ki mapasusu sakamaya lakwa ini anangka di madung bili-bililan adau ka mausi-ici ya ta'ala-alan katwa ta'ala-alan nama tatu alanan nama tatu alalan nama tatu kuni-kuni ki mausi-ici uta au ki izwa toa zoanga sulan katwa runi aichu penolat mavana patagil no sisarapai toa zoa ki muna jamai sano pasarapai ki muna uci anga uta ki muna sambilili nanga uta no na ala langa tuano kini susuan tanuaken tuazwa ki meremlaka turuvu au ki mare paveri-veri mare pasaraparapai sapasa sambilili anga au ki izwa turuvu lavsa-vsa rupa laya-layan uri pasepak pasakapara ketua turuvu cau-cau no paramu anga pasari-sario ki pasa vetseret anga kiliva kenua turuvu cau-cau lakwa anak ki adila pati beri-berila na cau-cau tara nama paseli aichua na pena karvarva kai tua patara sipalavakan nua semas uri sitau ciker tua ikatsawa nanga tu uri mana pasekelang tua na ala langa pai sana ka majajalu-jalung beri-berilan na adau no pasung tua zwa sin ivu no rupa kelang-kelang tua varung no semas ati tangiri pinaka lemukuya-kuya na gema leges-leges na nami ana maringdil anga itwa dala paravasa na uma tisu na sumupu-supu kelangu tu sinanamaya azwa ipasai yudaya amarka cau-cau
kabiradu semagadu azwai aliawa cau-cau maya liteku sema tua wuma marapu tua nanemanga azwai vavau nakuya uta kisepuriu tuma marapu tua kava ayanga marka mavungrai katua purapal uri serapa ya rava setua zwa adau kainuri-nuriyu tua ini kano sisemungan tua namaya tutsu no kalaleeran no sisekezan adau ayat tua zwa ki mapenaramu siserapai anekano namaya tutsu siserapai ya kemasitwa pinatagilan no ikasawan pati tutsu au ki nekaanga uta no tevril no kana inika papadikitin azwa siserapai ya adau kana nekano na mapasilinga cau-cau lakwa masa mava na zwa pinili inua semasa marka cau-cau uri papadikitin azwa adau tua zwa nu izwa cau-cau wa ivu tanumun pacunu uza imaza kirisitu uza izwa nu ayain mun maya masaru-saru ayatoa ki izwa marka nami kirisituan katua zwa lavasa pakalakelang sa papasunan tua na penaramo chinimasan kinudan katua na seminamali ravat papula-pula tetua pitsura pasekapara ketua pinili inua cemas marka cau-cau paanetu ka sini paka senseng anga paki papau ringau tanumun pai nu izwa cau-cau ivu tanumun pasunu zwa i semer-semer nu ayaimun maya vai-vai uza i tuma i ila-ila nu ayainmun maya masaru-saru ayatwa uriku si pancizan masa nala kenua cau-cau uri namaya tua radap kemasi kasedas temagi sa patera la patia karedep nu inu izwa nu inu azwa na matsai akina cawa-cawa ki maepu daluzwa marka adakangan aichu kai noa cemas tu cua ka zaman asini putarwan tanukin 什么才是最重要？什么才是最重要？教会不是一个完美的地方，而是由一群蒙恩的罪人组成的信仰团体。虽然教会不尽完美，众信徒却愿意一起面对各种问题和挑战，并在其中经历上帝恩典的带领。对基督徒而言，真正重要的从来不是外在的光鲜亮丽、成功胜利、受人称赞，而是愿意面对内心的黑暗与软弱，因为体会上帝的怜悯、慈爱和真实，忠心跟随耶稣，遵行真道，如此才能使自己及信仰群体活出表里一致的生命。Sinaya tangting tu soa ka jaman-jaman na tinana pulingalingaw tama na sini pasamaraw tu soa ka jaman-jaman na pajajakat saka tu so arutak kinumnamin asin pakininum tanutin 我要如何活出表里一致的信仰生命 Sinaya tangting tu soa ka jaman-jaman na tinana kigalo kinumnam saka kainuli亲爱的主，求你引领我常常检视自己心中的黑暗，愿意坦诚面对自己需要调整的地方，活出表里如一的生命。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu soa ka jaman-jaman na makatinan namin sila selang sumupu
radu apa ori dai cuaca sinupu atau cuaca jam-jaman na kai no semas lakwa nuna puringaringautin nuna armaloitin dapat sune na muman saca sepu na lemita mana ori puringaringautin to mana sini panjajekat no semas tu cuaca kini adavan saka lacina na pupisur lacina na inuri sacina na paporingabi no semas to aruta imazai katsawan to mana ruta kicubungan to aca kemudanga imazai katsawan ayakana pas semarau saka latina na suliva tu cuaca kini adawan taja ping an